Allah Kur'anda kasam içip aytkan, la uqsimu bihadal balad. Bul şahar menen kasam içip aytam degen ıyık şaharga kelip otur hurmatly tutugan. Көрүп атасыздар, бул жерге Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. Ya Allah, bul jerde tып-тынч шаар кылган, türlü meme жемиштер менен элини ырыскылантырып койгон dedi da. Dua kabul boldu. Караң, мына kurmadan başka hiç nese öspeyt. Bırak türü menen meme жемишти жей аласыз da. Allah Subhanahu Teala ушундай тарыхый жерге алып келди, жөнөкөй жерге эмес, тарыхый жерге алып келди. Oşanduktan urmatlı ağalar, urmatlı acapalar, biz vakitimizi tekke getirmeyle. Men qaysı jege barganda eng aksakaldan surayman. 85'ke, 75'ke kirgen aksakaldan. Eng aksakal sizbi? Ha men. Kançaga 75'ke. Keçele jaş balağı deniz dese bardığı ova deydi de. Ova keçele jaş balada kantı mıntıyla 70'ke çıka bilinbeydi deydi de. 70 yıl, 80 yıl yaşagan adam keçele jaş bala deydi aytıdat da. Bolğanı 14 günge, 15 günge keldiniz. Erten Kırgızstan'a varıp ne de aytas? Ne de aytas? Keçeli vardım ile kayra keldim deyspi. Bugün ile varıp kayra keldim deyspi. Canalede söz yok eken de aytkan kaçı. Nege ömürüz uşunçalık kıska. Oşonduktan bul jeri jönököy jer emes, ıyık jer. Paygambarımız aytты, her bir okugan namazın 100.000 namazыңызga barabar da. Mınday jerde hiç yerden tappaysız hurmatly tutugan. Karаңыз ey, ya Allah. Tarihi jer. Bardık paygambarlar жалгыз Allah'a gana çakırıp kelgen. Oşaladın birisi Musa Kalamullah, Allah Taala men tüzme-tüz süйлөшкөн paygambar. Azı bardığız iman keltirdik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok. Muhammed Allah'ın elçisi. Musa Aleyhisselam doğrunda la ilahe illallah Musa Kalamullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok. Musa Allah Taala men tüzme-tüz süйлөшкөн paygambar dep iman keltirişken. Oşal paygambar Yerusalim'de, azırgı İsrail'de eldi topto alıp bayandı berip atat. Bola turgan nerseni aytып atat. Kıyamatga jakın, akırı kıyamatga jakın çöldü Mekkeli'den Muhammed, Ahmet degen paygambar çıgat. Anın ümmetinin köpçülüğü beyişke kiret. Biroq oşondoy adamды özünün jakın tuğandары öldüröbüz dep çıgat. Musa Kalamullah canı canavarlarga, jinlerge bardığına paygambar. Bayanını berip atat. Canı kanatula bardık uğup atat. Oşonda ne kılat? Musa paygambar sözünü ulantıp kele aytat. Oşonda kıyamatga jakın paygambar çıkkanda anı jakın tuğandары öldüröbüz dep çıgat. Dese kөгүчкөн dua kılıp atat. Ya Allah, oşondoy paygambarыңды kutkarıp kalganга maga mümkünçülük ber. Men kutkarıp alsam menin urpaktarım kutkarıp kalsınçı deydi. Al kulum dedi. Al paygambar jaşınıp kaçıp çıkıp ünkürüge jaşınat. Dese жылан dua kılıp atat. Ya Allah, oşondoy paygambarыңды bir körüp kalanga maga mümkünçülük ber. Men körbösem menin urpaktarım körüp kalsın dedi. Al kulum. Musa Aleyhisselam ötkөндөн keyin Yerusalimden evreyler köçüp kelgen bul jerge. Nege? Biz paygambarga koşulup Kıbıtый Firavundun urusundan öç alabız. Paygambarga jardam berебиз dagы kayra Kıbtıylardan öç alabız dep köçüp kelişken. Keldi Allah'tın hükümü, senin kalağın emez, evreynin kalağı emez. Allah'ın hükümünen paygambar kimlerden çıkıp kaldı? Araplardan çıkıp kaldı da. Bolbay kaldı, evrenin bardı Arap'a ketdi. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde 13 yıl mehnat kıldı. La ilahe illallah. Uşuğa gana. Nege? Hazır biz menen bardığız aylanatkan Kabanın içige müşrikler 360 buttu tıkıp algan bolçu. Oşonçanı kirgizip algan bolçu. Allah adaştırmasın. Allah kimdi adaştırgan bolsa, hani hiç kim tuğru jolga başlay albaydı. Allah kimdi tuğru jolga başlap koygan bolsa, hani hiç kim adaştıra albaydı hurmatly tuğan. Lat, Uzza, Manat, Sanam türü menen at koyup alganda özlörüçü. Siz menen bizden aldın dele, müşrikler dele Mekke'ge, umraga, acıga kelgen. Biroq paygambarız körsetkenday, Allah hüküm bergende emes, özü kağlaganday ibadat kılganda. Özü kağlaganday kılgan. Uşulle Kabanı bir keze жылаңа aylanıp kalışkan erkek ayaldı bey. Nege? Özünün kağlası oşol bolganda.
Siz menен biz şükürçülük kılaylı. Oşonça menet, ata-babalarыбыз kurbançılık iylap, 6 aylap, at eşegi menen jö kelip biz üçün dua kıldı. Siz menen biz bugün günü kodu menen oğluyadaylı. 6 saatte de samolyottan tap etip düşüp kaldık da. Урматтуу тууган, ата-бабанын курбанчылыгы ушундай мүмкүнчүктү Алла берип атат. Шүгүрчүлүк кылың, мунун дагы жообу бар. Макул, башка жака кетпейин. Келди, пайгамбарыбыз мээнетти кылды, бирок өзүнүн жакын туугандары каршы чыкты да. Өлтүрөбүз деп чыкты да. Пайгамбардын башыга акча салды, 100 төө сайылды. Ким башын алып келсе 100 төө берилем деген. Мен деген батырлар айгырларыны, найзаларын көтөрүп алып чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям качып, Савыр таусуна бардыңыздарбы? Ziyaretga barastar, oşon başıga çıkıp yaşındı. En akıldı, kafirlerden en akıldı, Peygamber men Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh izini körüp keleytat. Mana жаңы iz uşul, tigiçi al başka eski iz. Allah'tan hükümü kelgen uçurda, Allah Teala en akıldı adamdı ahmaktın dengelige düşürüp, en ahmaktı akıldığın derecesine çıkarıp koyupta. Aralarda bir ahmagı var ele, o tölkö körgөнүгө gana işine turgançı. İz piz жаңы eski kızıktırбай turgan. Kuup keldi, kelsele kөгүчкөн turat, körüp turup эле aytты. Eger Muhammed men Abu Bakr munda kirgende ünkürgө kөгүчкөн uçup ketet ele. Azı tapпай kalsak seni öldürөбүз dedi da en akıldıusıgaçı. En akıldıuga dagı can керек экен da. Tuura aytasың, men adaштым. Buyaka kirgende kөгүчкөн uçup ketet ele dedi da. Peygamberimizni öldüröz degen kafirler kөгүчкөндү кууруп жеп коюшу мүмкүн эле. Бирок ал көк көрөгөндөн душманга такап туруп алды, ошону көрүп эле душман атка кайтып кетти да. Ушунчалык деңгээлде жакын барган Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh aytат: Allah'ın elçisi azı bирөөсү эле эңкейип карай турган болсо бизди таап алат dedi da. Peygamberimiz ne dedi? La tahzan innallaha ma'ana. Hiç kanday ökünbe, Allah biz menen dep koydu da. Oşontan ahmak kөгүчкөндү көрүп эле айтты. Мына учкан жок, азы сени өлтүрөбүз. Дедилер, сен туппа туура айтасың, башка жака кеттик деген бойдон кетип калышты да. Өмүрүндө көгүчкөн арнап койду эле. Алла Таала ошол көгүчкөндүн урук тугун бардыгына кыяматка чейин ырыскысыны төгүп берип койду да. Көрүп атасызбы, көгүчкөндүн ырыскысын көрүп атасызбы кандай экен? Төгүп берип койду го, урматтуу тууган. Siz менен биз имандуу мусулман инсан эң ашраф, шарафаттуу. Өмүрүңүздү пайгамбарыбызга, өмүрүңүздү динге арнасаңыз, Алла Таала урук тугуп бардыгына ырыскыны төгүп бергенге даяр да. Biz ömürüzde arnamagandыгы üçün, biz köngül burбагандыгыбыз üçün, baldarыбыз, nevreçelerimiz dünyаны basıp ketdi de. Bir balam Amerika'da, bir balam Rusya'da, maktanasın koy. Nege ırıskısı çaçılıp ketken de urmatlı tuğan. Dua kılın, Allah Taala uruk tuğan bardığın ırıskını tөгүп berip koysun de. Uşunday jerde jürösüzler urmatlı tuğanlar. Oşantan Allah Kur'an-ı Kerim'de aytkan: İnna awwala baytun udi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan ve hudan lil alamin. Бүткүл аламга хидayat жана береке үчүн эң алгачкы курулган үй Мекке, урматтуу тууган. Буга чейин ырыскыбызга эле береке сурап келди. Алла ырыскыма береке бар, айлыктан айлыкка жетпей атат. Эптеп жетсе болду. Ошонтон убакытыбызда береке жок. Үй бүлөңдө береке жок. Den soluğunda bereke yok. Azı sırasa bardығы bir yer orukçanda biron tişi, biron içi, biron putu, biron közü, biron kulağı. Nege? Den solukta bereke yok. Üy bilöğüzde bereke yok. Murdağı atıladı karasan kança bir tuğan 11, 9, 10 da. Azırgıda karasan 2, 3. Vakit bereke yok. Vakit taң attı geçti. Keçele cuma okudu, kayrele cuma olup kaldı. Emi bardığında bereke oluş üçün biz vakitimizni tekke ketirmestен ne kılaylı? Körök tavaf kılaylı, körök dua kılaylı. Makul bu? Mına uşunday ıyık jerge Allah Taala alıp geldi. Andıktan karaң emi жылан dua kılgan içige kirgene ünkürді tөгөрөгүнү teşip salganda жыланчы. Duası kabul bolgan. Biyakka kara otsa, biyaktan karayın. Biyaktı teşti, biyakkara, biyaktı teşti. Peygamberimden Abu Bakr razıyallahu anh ünkür ise ünkürdün bardığı teşikta. Abu Bakr razıyallahu anh teşiktin bardığını cevap çıktı.
Пайғамбарға зиян жетіп қалбасын, Дуасы қабыл болғанда, бір тешікке жауа тұрған еш нәрсе жоқ та. Еш нәрсе қалбай қалды. Абу Бәкір Сыддық разияллаху анху пұты менен ошол жерде жапты да. Соған чоғымен, Пайғамбарымыз тізесіне башын қойып ұйықтады. Жылан көріш керек. Жауылып қалған. Bir ile жұмшақ пұт тұрады, келіп тіштегенге тура келді да. Тіштеді, орысынан көзден жаш кетті, Пайғамбарымыздың бетіге түсті. Пайғамбарымыз оған, не oldu dediler, Allah netse put кетті dedi da. Жылан çaktı de, tarttı, kördü Пайғамбарымызды. Бардық muhaddisler, alımlar айтады, тешіктерді жапқан Абу Бәкір разияллаху анху күнәкер емес, анын бұтыны тіштеген жыландағы күнәкер емес. Неге? Екеуін тең сүйісі, махабаты Пайғамбар үшін болып отады да, урмат туған. Ошантан сүйіңізді, барыңыз махабатыңызды Пайғамбарға арнап қойылды. Анан урматтуу жамаат, мурда биз жаңы келгенибизде устаздарыбыз айтат эле, Меккеге келсеңер, Меккеден замзам алгыла, Мадинага барсаңар, Мадинадан ажва курма алгыла депчи. Азыр устаздарыбыз айтат, Меккеге барсаңар, ла илаха иллалла келмесин алгыла. Мадинага барсаңар, Мухаммад Расулуллахны алгыла дейт. Замзам курмачы Кыргызстанда упаковкасы менен сатылып атат. Ошактан эле ал. Демек, ошону ушундай болгон болсо, билип коюң, ыйык жайнамаз эч жерде жок. Ыйык тесме деле жок, урматтуу туган. Ошонча керек болса, Бишкектен келгендер Дордойго заказ берип кой, оптумлап келип койсун. Оштон келгендер Кара Сууга айтып кой, оптумлап келип койсун. Бирок билип коюң, эч кандай той өткөрүш фарыз дагы эмес, важип дагы эмес. Бирок кайта жамаатымызга сурайт, дамыла качан кетебиз? 14 күндөн кийин. Ошо качан болот? Эсептеп көр да өзүң. Жок, анын кайсы күнү барабыз ошону айтып коюңчу. Неге? Ояка заказ бериш керек, мынанча нан жабыш керек, мынча кой союш керек. Айланып кетейин, неге антип өзүңдү кыйнайсың? Неге антип үй бүлөңдү кыйнайсың? Азыр Кыргызстанда көпчүлүгү келгенге даяр. Бирок келгендеги акчадан кеткендеги расход көп болот экен деп көпчүлүгү келбей атат.